Hey everybody, it's Tony Robbins. Listen, I'm reaching out to you right now because I'm mad. Ovako izgleda početak pozivnog videa za seminar Tony Robbinsa. Ja sam pažljivo prethodnih dana pratio kampanju na društvenim mrežama i proučavao landing page koji je Tony spremio za sve one koji se prijavljaju na kurs. Mislim da može mnogo sjajnih stvari da se nauči. Pre svega me je zanimao marketinški, prodajni aspekt, kao i emocionalni triggeri koje Tony sjajno koristi. Za one koji ne znaju, Tony Robbins je svetski poznat motivacioni govornik, napisao je nekoliko knjiga bestsellera od kojih su mnoge prevođene na srpski jezik. Apsolutno ne ulazim u to da li se slažem s onima što on priča, kako priča, da li su te njegove ideje ispravne i ostalo. Znači, mene isključivo zanima marketinški i prodajni aspekt i time ću se baviti u ovom videu. Ovo nije promo video, ovo je samo video analize i nadam se da će vam se dopasti. Dok zajedno gledamo kako to Tony radi i učimo od njega, vi se umeđu vremenu pretplatite na ovaj kanal, subscribeujte se, lajkujte, komentarišite ovaj video. Izazov koji organizuje Tony zove se Own Your Future Challenge i ovaj naziv je veoma interesantan, kasnije ćemo ga analizirati. Želim samo da vam prikažem kako to izgleda na Google, ovo je isto oglas, plaćeni oglas, i vidite da on sadrži ove ključne reči. Znači naziv challenge-a i zašto je ovo uopšte izazov i odmah ide reserve your seat, odnosno rezervišite vaše mesto. I ovdje imate da se priključite na challenge, a ovdje imate VIP experience, znači takozvani VIP, a kasnije ću vam objasniti kako je on to ubacio na svoj sajt. Evo ovdje vidite sajt, odnosno landing page koji ćemo detaljno da analiziramo. A pre svega toga, hoću da kažem da sam ja ovu kampanju prvo zapazio na društvenim mrežama. I ona je bila vrlo interesantna, znači to je bio serija videoklipova, gde je Tony pozivao ljude da se potpuno besplatno prijave na seminar. I sad, to potpuno besplatno je jako bitno i taj video je obilovao pozivima na akciju. Kliknite ispod, prijavite se, potpuno besplatno, opet kliknite ispod i tako, on to stalno ponavljaju, to je stalno izlazilo, stalno ti videoklipovi i on je stalno bio u ovoj plavoj polo majici i sa ovim plavim kačketom. Zašto je to bitno? Pričat ćemo malo kasnije. Te videoklipove naravno možete da pogledate na YouTube, ja sam iskoristio početak jednog kao isečak za početak ovog videa. Uglavnom, kada ste kliknuli na društvene mreže ili kako god, došli na ovaj sajt, ovo je poseban sajt koji je namenjen prijavama za seminar koji traje 5 dana. Pre svega želim da vam prikažem ovde u URL adresi da oni prate kako je neko došao, znači da li će da bude preko Google searcha, društvenih mreža i tako dalje, dobijete taj link. Generalno kada otvorite web page, odnosno landing page, dobijete odmah u prvom planu Tonija i predavač. Tony u svojoj prepoznatlivoj majici i plavom kačketu, ovo je njegov prvi saradnik Dean, i sad oni su prikazani u ovom rasporedu. Ovaj raspored je veoma bitan. Tu prvo ono što nam bode oči i gde padne pažnja je da je Tony ovde nasmejan u prvom planu, svi njegovi saradnici su takođe nasmejani, primetite to je vrlo bitan detalj, jako su onako ozbiljni, lepi, našminkani, nasmejani i tako dalje, ali Tony je u prvom planu. Vidite, iza njega su prikazani njegovi saradnici, kažem prvi saradnik Dean i još neki saradnici. Ovaj gospodin iza Tonija je bivši NFL igrač američkog fudbala, to je sport koji je jako popularan u Americi, reći vam zašto je to bitno, inače isto motivacioni govornik trenutno. Sad, ovaj raspored je specifičan prikaz koji je vrlo popularan, indikativan i za filmove, i za marketinšku industriju, a i za sport. I to je posebna vrednost ovog prikaza. Sad vidite, ispod toga, ispod njih glavnih predavača, imate ove dodatne predavače i primetit ćete da oni svi imaju narandžastu pozadinu, ali ne jednake jačina boje. To je takođe urađeno smišljeno
kao i ovaj prelaz ka pozadini gdje su glavni predavači. E sad, zašto je Toni stalno u ovom fazonu sa polomajicom, sa kačketom? Evo, možete se vratiti na početak videa i pogledati koju ja majicu imam na sebi. To je isto polomajica i na njoj piše coach. E pa upravo zato je Toni ovako obučen. Jer američki treneri u američkim profesionalnim ligama, iz američkog fudbala, iz bejsbola, su obučeni upravo ovako. Polomajice i kačket. To je njihova standardna oprema, znam, sam sam bio trener i gledao sam kako se treneri ponavljaju. I to je vrlo moćna poruka da se Toni predstavi kao osoba od autoriteta, kao trener, kao neko ko će dosta nauči. Dakle, imamo tu prvu lekciju Tonija, kako da se vizualno predstavite. Ova bubica također može biti bubica sa predavanja, ali i bubice koju koriste treneri. E sad, hajde da vidimo taj sam sajt. Ovaj prvi deo, to je onaj deo koji najviše ljudi primeti i najviše ljudi ode i 100% ljudi zapravo vidi ovaj deo i na telefonu i na desktopu. I sad vidite ovo, znači naziv konferencije i odmah ide ovdje gore piše free virtual, znači odmah naglasim da je to besplatno. I pazite ovo, it's only happening once, znači samo jednom se dešava, tu vam odmah komunicira neophodnost da se prijavite, koliko je to ekskluzivno i ostalo. I sad vidite, Toni, Dean i ostali žele da vam predstave 3 koraka. Kad čovjek vidi ovo 3 koraka, brojku 3, on pomisli, ok, to je lako, dobijam sliku koračnog, 1, 2, 3, treba mi, ne znam, određeno vreme, mozak zamisli 5 minuta, to je stavljeno u neki kalup i tako čovjek može lakše da shvati. Dakle, ništa ovdje nije slučajno. E sad, pazite ovo. Korišćeni da startujete, odnosno pokrenete i skalirate, odnosno pojačate vaš biznis. I now it's your turn. Znači, sada je vreme za vas da se prijavite. I opet ponavljaju kako je to ekskluzivno, kako je to super. I timer je vrlo bitan. On odbrojava i otprilike već vam u mozgu radi, vreme otkucava, ajde da se prijavi. I tu je prijava. Prijava je vrlo indikativna, obratite pažnju. Ovaj call to action, uvek naranđaste boje, uvek je po istom modelu, ima čak i ovu strelicu koja je prilično neprimetna, ali je veoma sugestivna. Ima ovde strelicu koja je također sugestivna. Imate ovo free koje je velikim slovima, što je također veoma sugestivno. Imate sva slova, vidite sve reči su velikim slovom. E sad, idemo dalje, scrollujemo. Sad ovdje vidite ponovo nasmejana lica i ponovo vidite ovo dvojstvo boja, neka roza i plava, koja simbolizuju muškarce i žene i ono vam sad ukratko objašnjavaju seminaru. Ponovo idemo call to action, drugi po redu, isto naranđasta, isti sistem sa strelicom i ponovo ovo da je vreme da vi odlučujete o vašoj budućnosti, što je veoma, veoma moćna poruka. Idemo dalje. Jedan citat. E sad šta ćete naučiti? I ovo je veoma bitno. Koraci. Step 1, step 2, step 3. Vratit ćemo se na ovaj step 2. Vidite ovu sliku Tonija. Vidite ovo pozadnje. Ovo su akcije. Ovo su akcije za američki fudbal. I opet je Toni kao trener prekrštenih ruku, samopouzdanje, njegov kačket, njegova polomajica. I on crta akcije, on vas uči. On je taj coach, on je taj koji će vas naučiti kako da vidite kroz život. Ova slika ovdje opet Toni i Dean na plaži, opušteni, nasmejani i tako dalje. Veoma spontano, a ovdje oni kako luduju pred svojim online slušalcima. E sad vidite, objašnjavao sam zašto je bitno da imate korak 1, 2, 3. Sad vidite ovo u donjem levom uglu što izleće, to pokazuje da se u svakoj sekundi neko prijavi. Evo, neko je bio iz Antwerpena, Belgije, pa neko iz Wyominga, pa neko iz Tanzanije, neko iz Sudana, neko iz Južne Koreje i to je veoma indikativno kad vi scrollujete. Evo, neko iz Atlante, Georgija se prijavio upravo na seminar. Ovdje imate treći call to action. Sad od koga ćete učiti, ovdje su predavači, opet svi nasmejani, imaju sveta marketinga, prodaje, ali uglavnom su sve to motivacioni govornici. Ovdje imate četvrti call to action. Opet su tu nasmejana lica, šta ćete vi sve dobiti ako se prijavite
taj seminar, novi call to action, ponovo citat, ovdje imate čak i neke nagrade, novi call to action, ovdje imate, ovo je vrlo zanimljivo, testimoniali, nije dovoljno da oni pričaju koliko je kurs dobar, nego treba i ljudi koji su pohađali ranije seminare da kažu zapravo koliko je uticaj bio ogroman slušanje Tonijevog kursa. Ovdje je novi call to action i sada konačno ako ste scrollovali do ovdje, prilično ste pečeni, vi ste vaš junak, heroj i vreme da odlučite je sada. A ako samo malo scrollujete imate novi counter koji otkucava, dobro, sad je seminar već počeo, ali suštinski ovdje imate koji po redu call to action, da li ste pratili. Ovo je 8. tačno po redu call to action kojem vas ovdje zove. Znači ima 8 call to actiona i uvijek su narandžaste boje, uvijek su u buttonu, negdje je malo širi, negdje je malo uži i vidite on izaziva ovu vibraciju kada pređete preko njega i to je veoma bitan trigger. Uz ovaj ogroman broj triggera, uz testimonijale, uz nasmejana lica, uz 8 call to actiona, uz ovo u donjem levom uglu koji iskače stalno, kao govore da se stalno ljudi prijavljuju, imaju sjajnu šansu da se mnogo ljudi prijavi na seminar i mnogo ljudi se jeste prijavilo. Ja sam pre 2 dana provjeravao, bilo je preko 400.000 na Facebook grupi. I da mi vidimo kako da se vi prijavite na ovaj seminar. Ako vi kliknete ovdje, pogledajte ovo je jako interesantno. Izađe vam pop-up prijava na challenge. Ona je jako kratka i jednostavna. I u tome je cak. Pazite, prijavite se, opet join free, ponovo je free velikim slovima. I today, znači odmah kad ste tu, odmah se prijavite. Pazite ovo, možete dobiti šansu da osvojite nagradu, laptop, iPad i tako dalje. I dovoljno da ostavite samo vaše ime, znači vrlo jednostavno, samo ime i vašu email adresu. A telefon, opciono. Znači nema jednostavnije forme za prijavu. Stvarno je to dovoljno da se vi prijavite na sebe. Znači nisu ništa lagani. I vi ovdje čekirate ovo ako hoćete telefon, ako ne ništa. Ovdje imate naravno sitnim slovima, standardnu, privacy policy. I ovdje se prijavite, opet poziv naravno s tom bojom. Sad neću da se prijavljaju, ali ako se prijavite, to je veoma zanimljivo. Vama će se otvoriti video gdje vam Toni i Dean govore svaka vam čast, vi ste legende, načinili ste prvi korak, prijavili ste se, svaka vam čast, vi ste carevi. I onda kažu, mi smo razmišljali kako još dodatno da vam pomognemo i dodatno da vam omogućimo da steknete neke nevjerovatne uvide i to ćete da uradite tako ako se prijavite za naš VIP challenge. I sad tu je fora, taj VIP se naplaćuje. I kad ste već došli toliko, kad ste već povrali u celu tu priču, onda će mnogi da se prijavi i tu je ta check-in, da se prijavite odmah za taj VIP. On kaže, ali vi ne morate se prijaviti za VIP, vi možete nastaviti besplatno, imate i dalje mogućnost da prisustvujete, vi kažete dobro, idete na sljedeću stranu i ponovo imate prvo poziv za VIP i onda ispod toga imate, ok, ako nećete VIP, možete da kliknete for free, ide na free, prijavite se na to i onda dobijete newsletter, odnosno dobijete mail. Sad uputstvo kako da se prijavite na seminar je na mail, a mi nastavljamo ovaj video i pričamo kako je to na mailu. A sada ću da vam pokažem kako to izgleda na mailu, evo odvojio sam to u poseban folder kako da vam bude pokazao. Kada se prijavite dobijete ovdje opet njihova nasmejana lica na slici i kad je seminar i ostalo, vidite ovo, Vladimir i tako dalje, čestitam, vi ste stresni dobitnik. I imate uputstvo, ne sad obratite pažnju, znači imate korake. I rekao sam zašto su vam bitni koraci. Sad ćemo da razmotrimo te korake. Oni prvo kažu, pridružite se u privatnu Facebook grupu. Pazite sad, privatna Facebook grupa, imate ekskluzivnost. Znači vi ste član te grupe, ne može svako da bude član te grupe. Znači vi ste morali da se prijavite na sajtu, dobijete mail i onda kliknete ovdje i ono se odvede na Facebook grupu i onda vi zatražite
uključenje, onda on opet još sazna neku informaciju o vama, nećemo sada proći kroz taj proces i čestitam, vi ste spremni za praćenje seminara. Ajmo dalje. Podesite podsjetnike u vašem telefonu, da slučajno ne propustite to. Broj 3. Recite vašim prijateljima. Pazite, vi ovo sledite, 1, 2, 3, to su koraci. Sad ljudski mozak računa, to su koraci, ja treba da uradim ovo. Suštinski ništa toga ne morate da uradite. Čak možete da pratite seminari bez svega ovoga. A suštinski vas on navodi da vi to uradite. I ogroman procenat ljudi i uradi zapravo nešto od toga. Sad ovo. Recite vašim prijateljima, znači nije sad dovoljno. Vi biste mogli platiti $10,000 za ovakav event. Pazite, to kad kažete čoveku, nije mu sve jedno. Pa sad zašto vi ne biste rekli vašem prijatelju, članu porodice, kolegi, čekaj, ima besplatan seminar, Tony Robbins organizuje, to inače košta $10,000, možda ga slušaš besplatno. To je lepo, poziv na akciju, ovdje imate kako to da uradite i možete da preuzmete vaš workbook sa ovog izazova, opet imate link. Kada ste sve to uradili, ako ste uradili, ako niste, dobijate seriju ovih mailova. Ovi svi mailovi su poslati za jedan dan. Pazite sad ovo. Ovdje imate pošaljac On Your Future Challenge, ovdje imate Tony and Dean, ovdje imate opet Challenge, samo skraćeno, pa onda opet Tony and Dean. Znači, to je zanimljivo kako oni miksuju to da vam ne prepune newsletter, da mislite stalno da je nekog drugog stigao mail, ali ne, to je sa iste adrese. Sad pazite ovaj drugi naziv. If you forget these steps, you will miss out. Znači, ako niste uradili ovo, vi ćete propustiti neka čuda, opet neki pozivi na akciju. Pa imamo treći. Idemo, izazov počinje. Požurite, uključite se, kliknite, pratite. Pa imamo sljedeće opet. Nisam se još priključio, ajde ponovo, mora. Chat eksplodira, ljudi moji, odmah se pridružite. Opet pozivi na akciju. Pazite ovo. Da li ste vi pravili istoriju sa nama? Pazite dok oni idu. I kažu, chat je eksplodirao. Sad pazite ovo, wow. A vi ovo morate da pogledate. 289.000 ljudi je bilo na danu, jedan ne smete propustiti. Pogledajte reprizu. Sad pazite ovo, chat. This is amazing. I'm so glad. I love the concept. Sjajni komentari, lajkovi i tako dalje. I Toni u pobedničkoj pozi, naravno s njegovim coach kačketom. I opet imamo dalje korake. Step 1, step 2 i tako dalje i tako dalje. Ovo je vrlo jako indikativno i svašta nešto ima da se pokupi. I ne kažem da treba ovo raditi uvek i sve, ali toliko ima tih emotivnih triggera, okidača na koji se ljudi, da kažem, pecaju, privlače i oni uspevaju da postignu taj veliku većinu ljudi da privole, da zapravo ih zaprati, da ispratite njihove seminare, a posle da ih uključe u te njihove programe koji se naplaćuju, koji su, by the way, jako skupi i da kažem, ljudi se upecaju i koriste, ali to je sad već neka posebna tema o kojoj ne bih da pričam u ovom videu. Jako Tonija cenim neku energiju s kojom on nastupa i definitivno ima neku harizmu. S druge strane, tu su neke stvari negativne koje ne bih da komentarišem. Sada, opet kažem, fokus je na marketing. Dakle, verujem da ste vidjeli dosta toga zanimljivog i da možete da naučite o taktici slanja mailova, o pozivima na akciju pre svega, o vizualnom identitetu, o simbolima i kako može da se uradi jedan kvalitetan landing page, forma za popunjavanje i kako to ide zapravo vođenje tog korisnika kroz neke korake i kreiranje jedinstvenog iskustva. Sve ovo može da se nauči od konkretno ove kampanje i ovog seminara Tonija Robbinsa. Mislim da je ovo jako korisno i da svi mogu po nešto da nauče o marketinškim prodajnim tehnikama, o vizualizaciji, o pozivima na akciju.
I opet kažem, još jednom ograđujem se od sadržaja i onoga što Toni radi, niti podržavam, niti ne podržavam, znači mene isključivo zanima ova marketing analiza, mislim da je uradio zaista sjajne stvari, mislim da tim ljudi koje on ima vrlo dobro znaju da rade posao za koji su plaćeni. Ovo je nešto novo na ovom kanalu, neka vrsta analize, javite mi da vam se sviđa, možda mi dajte neki predlog teme koje biste želeli da obradim, pretplatite se na ovaj kanal, lajkujte, komentarišite ukoliko vam se video dopada, ukoliko ste nešto zanimljivo zapazili da je meni promaklo ili biste želeli da istaknete, također ste dobrodošli da komentarišete. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, mi se čujemo i vidimo nekom narednom prilikom.